Ditanya ya agam daripada tengah bagadai kopi gat tengah lam latah ku. Gat tengah watai beut tengah nan je napalah daripada tengah bagadai kopi babah dah mana. Kopi panas kaje kau kopi dingin. Tikanglah hana abe-abe. Nonton bola alam tengah megerong-gerong tak habis bola yang bagak tak tahu. Ku puji kejan kena ni ajak kena wow rumah ni. Menyamanan hadirin yang berbahagia, kelebihan umat Muhammad. Ibadat ubud pahala raya. Pulang kelebihan umat Muhammad. Ya, nyo perlu tersyukuri. Getanyo umat Muhammad gepegatian le Tuhan. Tanyo gatian hitim kaya aku. Doa kaya kaya hitim. Na perlu doa kaya? Hitim kaya aku pun doa. Tungku imum gue baca doa kaya Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini Allahumma ya ghani wahai yang maha kaya aghnini nepu kaya lung ya Allah al-fatihah. Tungku imum menang getra ni melatah kagak silau gua rumah hitangin gada gua lang gerupuh manok matil hebok. Dikem doa kayak apa yang nabi. Oh Tuhan, pujiatmu no. Rupanya bak dikemnya, dikem ke sabagannya. Innallaha ma'asa sabirin. Allah beserta yang urang sabar. Gara-gara gada silap mati manok gada hitangin. Dikem gaknya kalam syuruh. Ya, umat Islam han gupekaya Tuhan. Ino diutun bayi tho yang paling kaya. So paling kaya. Nah padum kekayaan 5 miliar. 5 miliar kaya. Ilong dukun apeng ku 5 miliar. 5 miliar pane kaya. Hana mutabah motor Raffi Ahmad pi. Raffi Ahmad kaya dengku. Hai, hana mudup kekayaan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sifat tu jimu. Pesawat jet pribadi jih luar biasa paling mahal cukup kaya kafe ke pekai Tuhan tanya orang Islam han ke pekai Tuhan pakan han ke pekaya rupanya bek panjang masalah di akhirat